Ак бардак. Муэлиф Эльмас Бахшиш. Барды кыза топрак. Ерден чыка ак бардак. Күнеш нурларын сача. Ак бардак yüzün ача. Ап-ак, назик чечечек. Ортасында дөгмечик. Ne içindir o yerge beyaz başını ege. Hem oynamak hem öğrenmek artık mümkün balalar. Yangi saytqa davet ete sizni Qrim juniorlar. Mında bekli pek meraklı ve faydalı oyunlar. Ana tilini öğrenmege aşıqınız ey dostlar.